Kitabu cha Tawala hili mlango wa 10 nafungahe. Hosea mtawali wa mwisho wa Israeli. Kaiza mwaka wa 12 wa utawala wa Ahazi, mtawali wa Juda. Hosea mwana wa Ela waanza kutawala Israeli kwa Samaria. Na akitawala kwa miaka 9, akienda mai masoni mwa Bwana. Ela sihero watawala angina Israeli mario mtangulia. Shalimaneza mtawali wa Ashuru akiza mshambulia Hosea. Bayo Hosea kikala muhumikiwe na kimurihira kodi. Ela ya mtawali wa Ashuru akigundua kukala ya Hosea were ana njama ya uasi. Kwani were wa humo ajumbe kwaso mtawali wa Misiri. Na were kamboza kodi kaheri kwa mtawali wa Ashuru. Herarijo kala akienda kila mwaka. Kwa utu huo mtawali wa Ashuru akimugwira na kimufungira jela. Bayi ya mtawali wa Ashuru akivamia yote yose akupiga mji wa Samaria na kuzingira kwa miaka 5. Kaiza mwaka wa 9 wa Hosea ya mtawali wa Ashuru akuteka mji wa Samaria na kiasanyo wa Israeli atenda na Ashuru. Akaika kaiza mji wa Hala na hehina muho wa Habori ko Gozani na kaiza mizi ya Amedi. Utumu wakala kwa kukala Israeli were mamuhendera dhambi Bwana Mlungu wao. Ariambo za Misiri akiakombola kula kaiza mkono wa Farao mtawala Misiri. Maabudu milungu mingine na kutua maadhaga mataifa ambago ya Bwana were wagainga kula mbere zao. Haungana madha ambago garefanye wa atawala Israeli. Kwa siri Israeli mahenda mautu garigo kalasi madzo kwa Bwana Mlungu wao. Makizi jengera sehemu za zuluza kwa abudu milungu. Kaiza mizi ya waweosi. Kula izira mizi misita hata mizi mibomu yenye kuta. Majenga nguzo za kuabudiwa na viguzo za Ashera. Kaiza kila kirima kire. Na kaiza kila muhi. Roho kala na peo. Makifukizo vumba kaiza kila hatu hazulu kwa abudu milungu. Heremarisho henda watu wago mataifa ambago Bwana were wagaenga mbere zao. Mahenda mautumai magarigo msukiza Bwana. Makiabudu vizuka. Isa Bwana were wamba msende utu. Kize Bwana kiakanya atwa Israeli na atwa Juda kukirana nabii yosi. Richa ningira zenumbi ngira ni malagizo gangu na amri zangu kulenga na sheria yosi nirio alagiza kare numa igwiri ambane ire hakukirira kwa humiki yangu manabii. Ela kama henzera kusikira bule kiza makihenda singo nyomu hera kare yao mario kama kuluhirire Bwana Mlungu wao. Mazika hala sheria za na kila ganeche aricho shika na kare yao na kwa kanya ariko kala wa kanya makitoa vizuka ambazo kavina maana yoyosi na oenye makikala kama na maana. Makiai gizo watu wa mataifa karigo kalaga za dengereka ambago Bwana were wala giza kukala masihende here yao makigarisha malagizo gosi ga Bwana Mlungu wao. Makizitenga ziravizuka virisha zao za juma chakuye yusha na kiguza cha Ashera makiabudu vitu yote za mlunguni kiza makimuhumikira Baali makiambo zaana wa kilume na kishe here sadaka ya kosha makizilaza kuenda mai mbere za Bwana na kumuhendea tukirwe. Kwa vizho Bwana akatukirwa joma Israeli na kiasha la husambereze kahanari esala iso kalambari ya Juda ake. Hata watu wa Juda nao kama wagwirilo goma lagizo kwa Bwana Mlungu wao ela matu wa maadha garigo yuko na Israeli. Bae Bwana akikika hala kisha zichosi cha Israeli akikipesa kiza kiangiza mikononi mwa hali ya mateka muhakaroho ainga kula mbereze. Ariyo gonya kwa penga Israeli kula kwa nyumba ya Daudi makimuhenda Jeroboamu mwana Nebati akale mtawali wao. Jeroboamu akihenda atoa Israeli marishe kumtua Bwana na akihenda mahende dambi bomu. Atoa Israeli mahendera kuhenda dambi zosi arizo zihenda Jeroboamu kama zirichire hata Bwana kia usambereze herarizo kala wanena kukira kwa humikios manabii. Ba Israeli makihalo mateka kulaka zensi ya enye muhaka Ashuru hata wareho. Mtawali wa Ashuru akiri hatu kula Babeli Kuta Ava Hamati na Sefarivaimu akia ikakaiza mizi ya Samaria hatu wa Israeli makihenda Samaria ikale yao na makishi kaiza mizi vikara mareho anza kuishi kuko kama mwagohere Bwana kwa vito Bwana kuma simba kaikai zao na makiala gatu sehemu. Baye mtawali wa Ashuru
akiambwa watu uriwatana na kuwa ikakaiza miji ya Samaria kama imanya ya sheria ya Mlungu ayo insi. Kwa hivyo aza huma simba kaikaizao na lola manalaga kwa kukala kama imanya ya sheria ya Mlungu ayo insi. Ndeye mtawali wa Ashuru akimboza amri akiamba hala ni mlombi mwenga mria muhala mateka kula Samaria mmoja akaishi kuko na afundisho watu ya sheria ya Mlungu ayo insi. Bae mlombi mwengaria kalawa halo mateka kula Samaria ashinda ishi Beteli na kiafundisha jomari jokala ni mwago he Bwana. Ela hata hangana vizho hata kila taifa mazitengezera milungu yao enyi makika kaiza nyumba za sehemu za zuru za kuabudu milungu ambazo wa Samaria mere mazitengeza. Kila taifa rahenda vivi kaiza miji ya marimo kalama naishi. Atakula Badeli matengeza kizuka cha Sukoti Benoti. Atakula Akuta makitengeza kizuka cha Nerigali. Na atakula Hamati makitengeza kizuka cha Ashima. Ahazi makitengeza ni Buhazi na Taritaka na Sefarivi makimboza wanao hele sadaka kuocha kwa Adirameleki na Anameleki milungu ya Sefarivaimu. Awa mwagohabu anakiza makitagula ngine yao makiahende alombe ya sehemu za zulu za kuabudu milungu ambao mambo zila sadaka za nyumba za hatu hazulu hakuabudu milungu. Mwagohabu anaelakiza makihumikira milungu yao yenye kulengana maadhagago ya mataifa ga kuko mariko halo mateka hata warero manahendere marijokala kuhenda hochahu kama mwagohabu anakiza kama tuwa maadho hedu kugura malagizo hedu sheria hedu amura ambazo Bwana wa apana Jakobu ambaye wamwiha Israeli. Bwana wa ika kila gane nao na kialagiza kiamba msiabudu milungu mingine yosi hedu kuizamira hedu kuihumikira hedu kimbozera sadaka iso kala mda mwabudu Bwana aria mwambuza kula kaiza nchi ya Misiri kwa nguvu nyingi na wadimi munji mda mzamira iye na iende mdiye mwambuzera sadaka na gomazo na malagizo na sheria na amurini bizo mwandikira nini mda zigira na kuzihenda hata kare na kare. Msiabudu milungu mingine msigisauche kila gani richo lagana nani na msiabudu milungu mingine ela mda mwabudu Bwana mlungu wenu na andamkombola kula mikono ningwa mahazuye noosi. Ela hata visho kama sikirire ela mahenda here maricho kalama kihenda uchahu. Baya tuwa mataifa gaga mama wabudu Bwana kiza makivu umikira vizuka zao za kutonga na tuwa vijozi zao na makihenda visho na hata warero kiza manahenda here maricho henda akare yao.